Ayosiba. Musaisa mwendani saile siati likandateka miongo ili na dhanda tu na mbeni ambao kwiti wawekio ovanini nundu wako selewa ovanini na indi no mebango tiende siwa kwika ava o minini nikenda tu ikidekana indi kilunguki cha muka indi nitabika kwa kukwanziela ya ilite nito Caroline mwenu wa mutiti ndi kwenda kwa nanga ya andateko ne mwena nina udho cha ndini wako minukilila kilungu cha muka valatu na mweni na indi ni mweshimiwa nukutha itutabia eta wa ata na indi tindi kandini wa unena nyawitro mwende nina udhocha tutumia kule ya kukana woni waku nambani ya ili itatu kenda imwe itano mitandaoni ya YouTube TV ni Mutongo TV Stroke FM official galikoni siya Facebook ni Mutongo TV nita wa Caroline mweni wa muteti nina udhocha ya keli na indi yunenda indi tudhoche mweni witu wa umundi na tuitha tunena nisi ya maundu makoneti aka na utongoi ni continuation ya maundu kana kilungu tedi tutuyika vande ne wa kilungu cha muka va Mutongo TV na indi nenda timane ubukumi wake kupikia bau andene wa kaunti ya Masako wende hata kana withitwa Willie ata nichakula withitwa Kisila nina udhocha indi karibu kukitu. Asante ni mwewe mnono ndo udhocha ndani ya studios isi ya Mutongo hii tukebesi ya Caroline nashukuru sana hii naindi dikevya siaisi alama to siaisi pengine alama to education na ndima karibuni neta wa Joyce Kamene Kasimbi dongo ya Kakoma Chakos County na neno tano kwethwa pa ndateke no ilisi kwa stansele yangwa but I hope netiuthi toko atianie na uithi no taendea na bondi na kueleano ndiye lesia zaidi Asante sana nundu wakubika onakuselwa timu no lakini ni kabakubika kutekwe makuka kabakubika we musele na indi nengi onakundia udhocha ewa we muyani tikune kilungu na indi ne kwata kana musiaisa mwendo no utetheka kana no ukwato kelu kumana na kilungu kitu cha umundi na indi tambelelia kwako mheshimiwa kubikia ba kuma no lawo sia kibila kita county kana women rep in Machakos County no feel kubikia bau kila wenda kwika ni wikite kana ko kube kwa gauge uthukumi waku ndene wa kaunti ya Masako ekanambe na utongia ngai mubea na nondu webusothi na kwatie nondu nenese nondu wethetwo wendeni angoya kwa nitono serve mwenendi na uwo opportunity no nina mekwatie nenese nambite sabali no 2013 ila new constitution kana katiba nonzao dhaetiwe na performe wa kibela cha women representative kana dongo yaka thini wa county na nona ndisuti bau mbe ne mondu muka omoima we na miaka we na family we na siana na nethumelia the first time 2013 nenese nena contest ye na ndia manage lakini ndia give up nondo ndene yakwa na nenese waiweto na continue or serve ando na capacity onema ondone makwa manza in 2017 overwhelmingly and mani vote na mam nenge busovia ni ma represent na no kwasia jiseka na be muthe na no lawa ni kutungia ngai mubea nondo nenese nenge twebuso ya uthukuma mwene ndi na ti just mwene ndi utongo yo kana docket ino ne ya bikia alabi ne yepyu the vulnerable na the marginalized in the community na kiune kendo ni endevani sisi undu ni tono marich undu mwabe wa mitalatala ilatene ngetwe nondu no negwete of late chongwethu kesia undu andume unena na chao no usio andu makamana oyimanda wea nondu nyeke wikendo kimwe nese weo wikonya chao na woni wa wiki yao nondu we doketini ya women rep ndo ilokulwa lelo aba no biata unless oindoma netwa ujumbe osukwa ala concerned ne asio kibila cha women rep ni legislation nambemwe ko represent andumbunge ketha be issues mwene ndi we nasio
kana be mwya witho yenda usenzwe nthini wa katiba urekebishwe obine ya mwene nthi usunundu titwa mbunge ukethia nitwanena nya nenesi nalikabe bill nitwaite gineka senzwa ya help nikenda withie ciana citu ona ilaita ateinite 18 years nisiekata nisiatomo tetheka nthini ya kisomo nundu kisomo ikindu kimwe te value ya mono nasie so far nundu no usioke the andu MSA category nesa docket ya women rep marginalized alama tambo itwa nthini ya constitution kana ne youth na women na PWDs kana alemavu kana physically challenged na asune mona noniwe na mo beo mitalatala nomba kodhu kumena mo kwisila ikundi makformate groups tukakwata na ikendoke the tama supporti ila nalikile nethite predecessor akwa ndaya namba ku identify imindonesa lakini we ne waendeyo na uthukuma na we no sele ile bala wayanabika na njasi tina kananga complain nenambe yo form CBOs nondo nene seketha nengatetheka na ndeni ya CBOs isu wethe nena insist nomba kabethe be alemavu nomba kabethe be ikundi cia youth na nomba kabethe be ikundi cia kina mama na form ye around 47 ona ti 47 ni around 50 CBOs nondo be ward imwe kila ward na make yeshua nena form CBO na in the process ward ila where ne broadened muno netwa subdivide where ate na CBO ile na no kwase na sisia kuma there netwa form ye na nambe yo support CBOs isu mbe kumasome thia kunena niamo na kwetha twina public participation tuketikilana undu ti move forward netwa etikilanile nundu netwa observe ye ikundi mbinge sieka table banking netwa ma support na funds sieka table banking na ndiseka na beke CBO ndanenga less than 300,000 kano more si range ya between 200 na 500,000 na nene kiyo nekenda te sponsor withie ne mokela ndeni wa ikundi cio bandu bakosa loans nemeitethia na mbesa isi ya table banking vile netusia siange wa value addition toinena niaetethie kuya misie ni maema metha main short na ibela no mose ukethia netwa ma support na mo makakombo ethasia that we were able to do nene sindeni ya 40 wards isu cionde netwethiulukite na tika matethesie na maema na ibela kila kingi nisi nekite netwetheiwa project ya water tanks nondo dimando utongo yone newa akangwe na especially mangale sia kola na kalama maimbe mona maloni mabititie matangi matwaite makuweni na so kwata opportunity nesisi muradi usu tunaambiata and I'm proud to say Nadia Laveros na consult na tuambia muradi wa water tank projects kana se water tank project sunitete ya siaka kuthoa matangi na thoa subsidize na endete na part yelenge ya utethe sia schools at least 3 schools per ward tukai tethia na water tanks ila si applied na ila teko na kweli nime deserve nondo metho amea ingi na tuenda through voting tukasisi ya emeko alame deserve muno Mheshimiwa tunaomba kusonga nitwiwa kana ukweli aka paumo nitamatetheka ngite muno lakini concern ila nenda kumebase katikati wa andu mamuika ni watu kana docket yaku na ka andu mamuika na PWDs kana walemavu nendo tueleze na amuika kubikia buku mena wanengo kibida kicho cha women rep
matethekete ata kana umatethete ata nende twamina kwa mwikana unika bako PWDs nikenda na utusonge na mbele. Thank you. Tweba unondo nobone okete. Youth namo ni alamente ni CBOC na malame out. Nwese no sio tweka feasibility study teka mbodhi ground teka mana ni chao kila kenene. Na especially na noni ndeni wa GNZ movement, you know. Mando kaya munona masya na tietina. Nenali kila nambe ya program. Nondo whether ainge ona mamina form 4 with their maina kwata opportunity metele program ya either kwa hiyo university kana komanda TVET ninaokile na program ya mavundisya no se technology, digital, computer skills na program wesu dia meungami kumeta mbeye kila month tienda ina ward in a certain ward ilati identified titona siayu tayunda tekeno tiende na ukava ngale ya kadhiani kila bandu taungama tekosa siana dhiana dhimwe some vya computer nikenda with onamo no mind na ukwata skills na so far so good nondo nenesi netekavite constituencies netekavite constituencies thandatu tesite na constituencies nana ona tamina tekaendea na kuosa nondo siana ila sienda kusomethio na nondo teisomethia siamana itona si willing na ekanasi nenesi nesa kuyamwe meko ya mashinani kwa wita mandie Digitrack tekua ekaina i computer na kila kindu ketha ne muthesia kuya interior teka manda bandu center bala meo kusomea nondo withia ketha be school ye bandu be kuya town pio na kuya langi mashinani matabikewa ne classes kila kingi ndini wa ikundi neta identify ye youth na mano na kusoma nimo mate ya ku make sure kina soma nikiundele future kana nimo mande ya we. Thank you. Nondo twasi ati kusoma kwekuoka onaite bungwana mo WhatsApp group nikendo kethia ketha be opportunity ya umela netamatabia lakini skills imakati onengwa ne skills withia ona amino kwata computer kana eona simu as long as nemi otonolika mitandaoni nayo nimeona uona alimu ondo otonosik kweka ona writing si kana kuthukuma thini wa thini ya mitandao nayo na no ni ma encourage ya ala me willing kwa mwene thito ndima award ala best na computers a laptop nondo nenese wona kina emoseopio anaweza excel nitithite na program inge sia TVETs niti sponsor youth ta lastly tunaye na alama na graduate yaba voter timatwaite tikama sponsor tikama idea everything nikenda with na mwasu tosa alama short courses tiosa long courses short courses they make ketha ya electrical wiring, plumbing, masonry, kubaka langi kweki ya tiles na makwata opportunities nondo itese datike no kwenda mjengo mingi ona ngewaya mechanic nitosa ate kama training nikendoke thia imekate yunda tiketi ende nao sange na tienda osa kuoma mataoni tenda viko ya mashinani nondo ndromwe nitembete na angamana ve mesi mebine yepyo withi kana kama musie akwete osomethia twili ukaka mukambio mikeko kufomfo ke waikambetela mambo osometha asu motive ati target siana ila mbine beange metho ametoto orphans asunamo nitikwate ya ndine ya muika nondo nabo netwisibe kalakana kakeletu na tebinda ya COVID-19 ne twese schools ya bungwa siana isiekala musie muno
nabo kila wethe abe na issue ya teenage pregnancy nabo baune nalikile na identify nondo nena mamie mwitu ketha a form 2 na iwasia that should not be her end nentailo monenga nafasi nabo ibonokie na program ita wa second chance to the girl child ya support ya utonga kele tuka skulu nekenda tukanena na musei akati wapatie kalakana kanini nekenda mwitu asioke skulu asome ukwa kana ka nokenda inyoto noka support yoni esuite nayo ona uni ongoing mwitu on the ola between form 1 na form 4 waitabie enakana na no kwenda sioka school na pengine aseima yatha meno kwati na mwasuite support ya okay Vanini mheshimiwa nikenda tusonge nambe pekendu waweta mwende na kuosana na ndo none sebe mundu amwika wibawe wende na kwiloela kulia ndo na kupikia ba watani chauki kwendekana na maitha mayosana ngalikone siba ekana sie kuosana bitakola tuende mundu ukasisi nende tujitende andeni wa sub counties niende na ukomana na ikundi yaka ninasia nenengo ni identify na moka nitwitha twina public participation yake sio kiu nondu netito no kwata siana tathiana na itotienda 25 tiba unitunena nasia ngasakuiwa nemeba alame kuona asu ene ndime otutabia nemomeona more deserving be walangi nondu nyene na a list ba itono mana nekana keko kalaka umete musimu biniye be wakangi esu ne motweka public participation kwa ona toimina ni unenga ne contact yola twithana ke obisini nekenda twanengwa lists ketha na inge tikaiku tikameta ebinda rimwe ona ketha tikomania ona etha no kwa chifu nekenda tikonwondo tuikata na wala more deserving ona ketha be more deserving na eta kwa list nitosa aswange na tikamea tamina ange tikamosa nenimo kwati opportunity ya ikata ekailike baba PWDs ndini ya PWDs nenetho komana muno na mbeye na komamanthia nondo ina realize yela na likile ko yanthini kuyangi ona mata afford wheelchair kuyangi ona mata afford ko yothimwa ena mwana ane mwau no ko need card no ko need pengine wheelchair na ewe sio ndo ni tenda ndakitali nondo ndakitali no woto no kuthima akasia yes this is a PWD case na no ko deserve ABCD abeto thimwa tambea immediately netethe yete itembea ngosa ndakitali toka ensure ita ma supporti na teka identify alamendo thimwa teka imashinani makathimwa na teka maite wheelchairs kana devices ilamenda national program iende nondo nenese next month nengwetha ndinengange wheelchairs na devices ilame deserve ona yo vile ketha bewangi nondo nenethe kweli na ingi na meku we are here nikenda tutethia nisi now unemployment andasuwethia muno ni meukaya kana ela kuna positions ya serikali saumela bandu mena uwezo angena na asomu by the way tio ndala metha mayendo tedo kwangi me asomu lakini mekuya musi na mena mathangu lakini na positions yo kasya kwenda kuthikuma to some point ni metha me sidelined yuko ikita hata kwithi andu asu asomu mekuya misine ni maumela na ni mapata mawe ito inena in reality no lawo we are wakuandikwa with it we challenge nondo nenesinesa nenetatetia okona oti ndoni maobisine kananga medukese iwona bandu bemendo na wathio yethia interview ni stiff na competition ni stiff nenena nichena county government newe sina bonebo and maito and especially alama tendo na qualifications yambinge matona kuandikwa nondo ekweva kwe rooms na nene sene iwe ne momesie nyana daumela bakata bauga ono kunenga ne oka forward sietwa toka sisi yake na mwana okila makanengwa na diasia ndene wa okuandikwa
aumela opportunity nenenda ikala nikete ata ichele na nisembete acho nondo du okasiange wa ya nyota program weno timbunge nivete na vitu kivisi program weno na itese nikoka kwa unetanengi wa opportunity ninyo mwana assembly ground na nambe yota vya youth nengolika na ikomanite na mo in various forums ndime maususi nyota program ikatata wamepuza na especially alameno ndumeka ndoka ususi just for the sake of kususia nondo ndio tevya na nondo inaene na komana na amweta youth matesa matumbe keve ya mnoko ta matumbe ga amasi ena to sausage okodiolucha ena tukula odiolukasi no is already we nondo kwika kwa huyo sambesa no one sienze na no yutevye na ikatevya Ikaboost kilo kwika ndene ya mawe angalesu nenisi na nene tho anethukisi na nete nokea wita kokwe na housing projects youth mamina alamendo lika either ka internship kana makwatio kawia bau netosiasia ondo tio matethesia ikenda withi no makwatondo na imambi ya bandu but sorry ndio kutila lakini we alane hold it very dearly alane PWDs ekato nene obo wa youth na PWD yuta sunundu nenese dene wa obisi netwedwa na mindo ya PWDs where they are kwema school ala located kwa na nene endako ukethia nena support school wesu na also ala bineye mono tukaba support na basari ama mindo ya mubea wa PWD ka basari kanini but nene meke ashua onamo ni matetheka nundu no maito na ende ase alama kwata nete ndene wa ikundi ukethia netwa ma support nundu aingi na thangau menda opportunity na kusupport wa na keuni tetatite tukeka beangi twanenge tobe program line na okayo na support ito nundu no ni manda utethionza ukethia no me ukwata startup capital nesuthu niende na usukuma na serikali with ala pengine mind ye training ne makwata startup capital ya kuambia na kuina mbele mo you nenda umbe mimi sema na maingi maybe ve so without yenda quicker nikenda andwa hapo tongwese with ni makwata kila kana ni meka la ni mayiga umathukumito ndo wedete kana bini challenges siba uwisila ndo no ku make sure no deliver utukumini wako kukilia ndwaso ni wa mayiga bana baibite ekana se changamoto mwanti late kwatete nondo wathi kuya mashinani kwethina na kwethina mwingi na netwithitwe twiinenania nondo twi 47 women alati elected position ini kuma county cionthe na itona kanando ni kanini kutona etha kakomana nao kinando kikwisa kuongelwa no kiendi baya mbunge tukanenanya na alangi mending MPs na withia aingi nimeufia meona teka empower nundu no mona abitio la webo netio kila tambe yo mekata ko mouth shauni kano kindu cha muthemba and it has taken us long lakini nasi tamwe mwako ninonie meona willingness ya kwasia nimekuongela na ndiasia yu esu yo changamoto na elengi ni delay ya resources delay not on either when a program we anticipated no na ita for example ngewaya water tanks no yethia imbesa isi akoka kuongela ingi isi kwekati nisi a delay muno kwa project where ya selewa lakini neteka kamwa with it working to the best of our ability teimabwikea na ndiasia nakwia nibethitwe be challenge nundu tatosia esi tinona tembungeta letabitia mbesa cia nenga ne sanitary towels thini ya school
enateke ya hand kusukuma mbesa isu ikenda withie netwasia te ya eta imulikana eta asia eta iba aba kubeka ndateka make sure school cionde nesionengwa sanitary towels nondo yitayu ni the yutende na distribute na ndiasia nite push ya yutende na usukuma ni nenga nawe lakini dhuiti ukolia makolio inenga niwe siana siakuka masako ibike school siba nondo nakwela na the ground nomba kanga ensure school siombe ila si ya maketetwe nondo yute na nenga kuma grade 5 gina grade 9 nemba kate make sure kila kana kete ate nikakwata lakini noethi ati nengetwe information na ati yanethi abe school itato itane kwata neba unemulike ikenda imane school isu siemio kwata iki na next time school siombe nendo kila kana itaile kuyananya nikakwata sanitary towels. Okay. You want about challenge kiwicha kona andu mayenda nitameukia mwithukuma mumasinde. A woman is a woman. Na withukuma vandu vena aume we mundu kana nese ume. Okay, ndikwenda kuweta kana nimeka na hata mendo konya wewe unakaa kwa kusikiza. Ni wa so kama na situation okethina kiungwenda ketha niyo mundu ume ni thona kenyo kila mundu mundu muka party online. Ekana scenarios isu sietho abo but ndikwea namo you akala tuibo as long as you know your rights nomba koka strife ukanena nondo we wa newa mono itwika kilia kana we back nondo wa you effort isu wona you tokete tekanene ya atikaendea na push ni wona you tuende na ukwata fruits nenesi ni odimine wanoke their voice lakini nao nomba kana kustamp authority na yo sunity sinomba ka temuvu tunene nikenda tewike but in a respectful way nomba ka wasia witu wewike na nakwe akwesilondo nyosu na tio wesio challenges isieko wekaleto yewa na nibethabe changamoto mbingi ekangutabye nondo yuta for example kuyamwe you might nemendo move market your governor oyethia kweli kau yuambe wane kau kana yukila wasi nao nendo move netike yukau kana wendo thi upinga mondo wengale yenge yukau ni wo office ya but naona mbaka ukethwa wena shock absorbers sia kwetikila kilo tabua na kumanda wetwa utaweteka nondo thubeo aspect isu do shy out nondo ne wesekiki wetwa no bongo na iwesekila om nicho kisio na icho kisio kwa mwene nde tawo mchongo ni wetikila kudula mutikana ku criticize wa over utukunu wako. Thank you ekolio the unese omono nyenene say there is nobody who is perfect na wende na utabwa niwo we knowledge is power ela we etikila o criticize we nondo o kilota biwe o kai through no ka perfect kanoka sisi ondo kwa ile you're good to go lakini la wasenye ninya madam know it all ndo ivibasa na ndo itho commando nesa ninenda na nina ona aingi ne matabasia ona you ekonda byobo wa 2027 nenda wambo sisi ne chaundo no perfect nikendo yesa ukone maki ya ya 2027 within the committee na nene the committee ondo baile hiyo ni kitu ya muhimu sana listening and standing to be corrected. Wow. Nondo there is nobody bai mondo perfect okuya ninye nese na ninye neka nondo tinya nguthukuma ninyoka ndukolwe ni na team ni na alama kwa metha ground kwa unomba kana ithukisie na moi uyombe oti ukana ila to aseti execute kinai tinya na ilodi kila bandu nondo nditona ndi mondo umwe na ndina 40 words na 40 words iso sina locations na sub locations nomba kanithe nina andu makwa alame ground na moyo mavikianesa na kwandika relax ba with the education na pengine kuya ground uenda no yose winengwa information kana yake kundi ukambotia wase na kuwe
we mandhi ya chaundi ni wondo no ngwaje there's no corruption no bako ketha we metho nikenda ketha be bad device ya saumela bandu ukethe wakania na mwasonga mbe. Okay. Suppose or usually kali on this county government and the national government nisa fund enough. Were you I have what I wanted to have kana nina kila chonde kikwendeka nikanda neki the docket unengeto ya mwaitu PWDs na ndo mamwika ni ya ilondo bailite miaka ya 5 yokete ando aswe monela ba ekanasi omondio and I nena nesenesa what I'm talking about nondu ninethitwe ground ina ngona tikenda kwa iliondo nesa with ati uthukuma in harmony uthukuma in harmony ni kwasia ukethia MPs tuambite MPs MCS na governor nimeva mena forum mekala maka discuss undu kana ne kokula kwe loopholes nondu nyekila ne experience ya na ila nonga pengine ndaendanga lile onge MP ndana experience la nayo na kiaka ete siake on board nondu if on that is tenene the same people and maitoma masako and wala pengine mendo tevyo na development eleto na kwetu ekanasi county government ni support ya vulnerables but utona by support ya no support leo wange mate abike no understand you wongo asekeka itu isaida twina platform emwe ti unena na wasi omwe na senator and I'm sure we can go far as a county. Wow. Nenda kutabia mundu wa ukethia eto Alex Ngila eseketha mheshimiwa uyoloko nita Masako County takunenga ne matangi basari maema kutwa siana skulu ya catering computer na driving school mukulia na muvango wa muika va Kariobangi Masako na kukoma na mwaito na mutavye 2027 ni wako sioka nundu yani wake Alex Ngila kwa Masako nitwa so ikulo yako na ndo always usunge mundu Alex watu ya maundu ni kwaila na withila okay mathina maikathela ndiye ndo kria makaila withile yutu kwa sidi on that na mawia nitenengiyo matangi kana sindo cia muthemba tu 2027 ni ukite wisungi oje ujangila nini siku yanza enende nimeyumbaniti kamba onengia utao nundu at the end of the day kusakua mutongo ulangwenda kana kwa kusakua ulangwenda ni kubetithia ulande kwenda tinenge utao wa 2027 na witu nengelela ona kwa unongwe sawa kukulia 2027 unataka kukaa hapo unataka kushuka kidogo ama unataka kupaa ekanasi utaolanda ononenga ne wa 2027 nondo ningona siasa siambeye tene na siene ebiobe yingi muno na ondisi siandene wa mitandao beondo katio umacha nuseo ukethiwa wena niwisikila kikwatete dene wa siasa na nundu ni kutetea mwenendi ti kweko na kithui ninye na ningona ndu twekua na kiburi kingi no tongo yuma kwa Ngai you can learn no ukafollow sisi kila kisio nikite no isisi keloto na uka ikendoka asia na kwa noka nundu nina vision yakwa niuka na Ngai iliona lakini nengwewa I don't know but moika they are learning malan step by step na gradually no yevia ono yeti otetio wete na meaningful way when you la walk na walk to kuye gunsie nikendo imitate dise kedoi wenda iko na kana necha papa imasinda no mai ne Miss Universe kana ninye chao tenene mwaito ibayande mobine muno kana kata na this school kakomie nanza kibetiki bae kiko kio need
diapers with ni cha supportika na cha live a dignified life pe PWD mubini kana be musiai osiaete PWDs ana na no need support ndini ya musi wake kwa ni advice yangu na ngeweno ya goods nondo ninonete na neti umiona onakwiwonete ndini ya nizo ni mbaya sana ila tiosa siana sienete tume kukimando kweka kuyobu kana kwekwe hiyo ni makosa. What goes around comes around. Ikanesa wendike mwene ikasiana hii siende nondo wikitauno basiana hii hiyo itakufuata not today but in future tusisi hivyo ndeti kuna siasa nesa baba ikiwila chombe wa mondo we are a democratic country na vile mukpa mondo tena right wewe noenda ite lakini ndio ite no yete ina dignified way okwete heshima yaku na ndaya yaku ndene wondo na nduketi tainyoetia nondo ya esa okela nondo kala pengine enda kecha women rep women rep we yuo okionene anye na ndo nene agenda ila we nasio wesi yako it is very wrong tikuna siasa ina mudwe nondo teina ndingi dino yote nayo tuyete senesa ondo tete no tete nondo otete ola mwene ndi webaya ola mwene ndi mubini pyo tusisi ondo tetae na kwaili kene ni observe ite na tusisi tunenga nendaya na tusisi with the space yondene twanenga ola wangale no ola wa mulengo ya nondo otona yota waipane kukokomana na ni kwitha natua ukona yangi mo mekalande maimakasame elatua ekwekwa noya na ndeni aba unipo with ya boda pengine na nimeendo tome ya boda nae inyume keishwa maivi boy ona hivi ndene waitu tuweka neno ndosu tuma na especially ela tena ndongo isito na principles yumetenza hivi tailo mind presi na tika ona ndona wako yaini tise obeno yivi atuweka ladesa matumenga mundu okwa principle alati onena na okite mena ile ndongo ito His Excellency Kalonzo Musyoka ola meona aile nikenda mokotembea masije kwa kwake kwa siata ningo was differences that na zote kasi ya kwa yatina ukeve atenene tena wasio mwe ndoka asia ndongo ito the 6 ni wote siaiti yes asante kasungi angela ngela ndongo ya nenewa na asante no ndo utambwa yese oudho komite wewe mundu akwe au nenga compliment na wewe pia unarudisha asante na enewa wanda bimbo wakaribaki na niende na pasi county ino ni nene thia nokanga ola ni thanda tinanesa ni netawe na I can assure him ningutuma na mundu na mbotuma team yakwa moka nini netha ni ukite nuke kuote kila kiendeka ngalesu youth na namwe aelewenesa nenda youth alama kwate ne mendeni waikundi kana alama etha menda kujoin TVET iti colleges tenengwe niti utembea namo na teithoko maimwe na 2027 ketha niguo kwenda kwa mwei and by the grace of God netha ndi retainee kana nditetea ke cha women rep nundu ekaimine na kwasia ne kalandi na sisia tunabinda tukamine ningona you wealth of experience lani nayo na nundu neona yani ya kwenda ona akama yokela yuke kaemo kama droge na monya way forward tena words 40 na tena women representation yani tenondo tena 2 out of 40 mimi akama koka ukethia na mekati nitwatembea imwe na ina monya undu tutonolika na ndeni awards nondo maktono kwata chao positions isune nambe imwe ndeni wa MPs kwa kuito masaku ni center balani am able ketha be akamenda kuvai kibila cha MP ukethia na manenga support ila ya ile na kumonya undu twailo tembea imwe no ndeni ya katiba no ikulea thiasia
no baka aka with their positions, you know, tina 0 out of 8. Constituency sionde sinana baimundu mukono mwe elected MP ende kile kito kati yodzenya ombe meenda sisi kama iko kia ume kama iko ikata lakini dunia kama tufanye kazi tawaonyesha hao tunaweza penda. Now my next question is baave mundu mukono isi I wish keka ala aka atongo imeva yo tongo ine Anti tuko no maithukuma onesa kana maybe no me utata uthukuma keka no mani masia ithiete kwenda kulikavu tumba ni bandu fulani na maitunanga utawae wenda utwika kina ambia 1 2 3 nundu mani ningi ngoma ine ni messy what happens there na kwa na me kwenda ibela hizo onde momba ni bandu bamwe mase bo wenda chacha mundu akasenenda kita women kwanza niki kwendeka muno ninaenda cha women na nenda mundu mheshimiwa Joyce ambelese bikandi yata bo nende naombe na wia wai noto no monyondo wa bikangie 2027 beka saona no one's in the lakini nina monisi. In fact no one mention me but I can assure you ona MSC ni matabeti bealane community amu na nini naweti ningolikana becha data inacho signature mo nina isie ningwenda tukomane nikenda ni manenge mindo na ndimaete nindite that in organization sito CI what to do tukatewe wiyaka no whatever I am ready na kuibila siuma kwangai atakuetekisia mautasu it will be high ekangulia golo yengi na another perspective kwa imagine one of these ladies mekwita women rep ni waka na ni wakona na ni wamuta na yesa ukusinda ekangutabe na inethete nditabia ando alangi na inthi kuno na atu yekalai omonde upakalikonge ni manane chachangai na yo boss mundu wesene muthukuma I'm sure atanipatia another work to do ona kuma ondo nokite no sine no siasia tina ukona ninaona hapo kwa kwanga hiyo ndoni na ndiasia kongo yokwa omonde ngatwike kaeneno siendi kukufa kiasi yako na ile thukuma mwene ndi kama ine sene tedasia I'll do it but in my small way then kinando kitakafu understand niteka usaive na iwona ndo mayo kita makakimana ukethia na niyo nina bangete nanje tenewa you in the season no ko yo bika June karumanzira na ila masobeti mpesa ndo taoneka it is not about to wanataka power and men amaka mitumia nai ukethia unaona mwene waelewe wa power so ukethia iwatetheka ndivyo and it does not make any sense na asia this is vanity of vanities and unless mundu aelewe undu uma kwangai uthukumia ndo make na no make ya na nanzia siake ni sinesa akakita ona wea siame boyu na mbona last time nayobo na wonye koma songe mazongete no sikita women ibatisia moya we ukalikabola bape udonge it is not only kemo kona nimitembe yebaenda nini pewea wa uya mubinye webaya ndi yes there is a lot lakini wakuje tutembee tumanyane ule Mungu atapatia tutamwambia we bless you tena yeye ndiye yongi na mwene ndiye ambaye nitiyo kunenga mwana ovukume nundu ba tekie you understand mimi sinesa mwene ndi kila bandu tiyuko bikama yuwa nana akosa kalamu eke marking scheme wewe ndabia kedha mainenga 80% and above make marking scheme makambia inenu keki mayeso kuya thank you that is how you should look at it lakini wewe ndio tewa wia haikotoki wako batonge hapana wewe ndio concentrate na utukuma na yuko
cha uthukume ngai na ulilikane 2027 na ona moni mea no chuche ndiye we wish you all the best na tume bindane yokete ile kukiasiambia nitenda mana ulo kwenda cha unaenda niki makao na manifesto matutabe na tu matutabe tumea all the best to the 11 na ndio na kuwatu ya ona ndo feel mo kakelanga ino tekililie ananenda mea na wasiwasi mwashikuwa no asia ngai yako itekisia mauta ona wende kulia all the best ona ku all the best ngai unola museo amen asante ekango kule ya mweso ni watu tabia sume kwenda ivela na mo ako ni makula weekdays oyuko na thina mwingi muno kamba nacho kamba kila mundu no kwa setu ina mbesa ngalama ya thalo ni ambatie onange basa mauta ni mongele kile lakini kwi ala politicians mateke ya asu for granted ukabela metweka umundu tiendete bana kwi kono fulani na nundu nene se no sa andu ma mota tatano ni makumia full tank kila ngumi ameke nimekweka ona tunena about gunism there abena manze ingi enende matumika nitametha meka mabindu wa mafuani amo nikenda mo the wrong a leader timu inengana ohanda utupege ngutumio na kwanza ikula ikuno buye yoba kuna wasindu bikemo no olokwina mashimiwa kasembe oni nongi just because of the small tokens ando manengawe ndaye ando asuma akoni makura on the at large olilikania mukoni wa kura kureno umekona muthenomwe inde vyokuwa myaka 5 kulingana na maisha maku nondu metha mailie ni maendea na kwaila kanundu wendea na kweta na iguna siatu the tree sober na tu sisi na tu asio mbesa ona wanengwa sili siti tafadhali ona waya mbesa isu ikia mutongo yola waile vima conscience yaku no yitangai one osakwe mutongo yola waile ndio wasakwa na mbesa it will haunt you nyake 5 tu vigilant nondo na kwa ngonondo ilikete nondo ningi ndiba national government ningo nondo ando meko na kivoi ondo hii pesa tutamwaga lakini ndokolwe amina muthemosu amino thina kuresu tawabe shaya ku utakakwata witnessa nondo wao sakwa the wrong candidate tusize munomo nona wana tiyambia kwa ya top brass tricky mundu okete ngai ti mundu woki ato promise heaven ato promise earth ato promise asla mama mboga utainua utaenda kwa ofisi utakuwa tusisi mundu nene mutola wokete wa mbesa wewe ukite lakini ete mande atongo yalasio ni aka onatema kanisani tima une mundu nene sekweva pamotheu na no tongo yasiando ulawa ilonika no la museo wow mundu we have a country tina generation eti ona youth day eti onondo kuendee titona idha tina tongo imatonase ona mayiti kilacho maaveko moyithi andiko lwa mundu it is wrong tusisi na telo inatoke maundu on there na to make sure isi angaba detail kasi reduce na latese mutongo yola waelewe weko na teithi ballot ni take title na kile na nasia tusisi nondo nyeba upa endowments tena dakalonzo the 6th tusisi obo wake temo bode nondo ni ndongo yitu nyeme imagine omundu utongo iwo sumbe uthete weko kwito ndi asietete tena nepotism lakini opportunities ila taiweisio nondo mundu onasiana sito kuandikwa ndini wa national government vivite the 1 out of 10 ona half out of 10 tena opportunities wikenda withete bau sino mikwanwa nesa ila sialo kako siana situ sialo yande kwa siana situ sialo siku nisiakwata opportunities wow asante naende pekendo kane kuloni kula sa timinukilelia yumo tongo ni woka ni watu nenga mitu ni watu nenga leso ni watu nenga itamba na ni mwele na dina mkunia kura na maybe wasuna kunia onandena utui kawa utongo sia Kenya yuba hani bobe saa kula nwe now do we blame mutongo yuwa nenga kama ni nini mwene ndina leta kublamiwa yuba leta
who do you blame? Yuke kanio blame. Nenge kuitwika ikoti ikata ikumbata mwene wona the kumbito andu ningi tio mwati mama nengi timo meke ye the la tile no tikasapwa alama ile tejisaida twina thino tona tukasapwa tikeka due diligence na muno ngewa ya corruption yekanganena no ninisiki utoke minute ndino ito corruption ukasisi mungu itomo yake ya level ya kwenda sindu ekudhiata hiyo kitu itatusaidia sana na take due diligence computer isiyokie ku ukekalambo kasisi okekudia Oone mheshimiwa we kumali kai akwaite chao musala wake yana tasindu hizo mbezi bandi ni Google liko Google kona sindu ini kendo kekulia makulio ana kina la memo sikomese Google ona kwa kwesi muisi attach ni siti ende na usome vya siana ona kuyo cyber cafe siba utown yutalikalika town ninenga na example utakuwa kuita nulike matu wethia nuliko ekalakala nuliko masingata onwethia cyber toma asiana tutumane viva mutukunekele ngania vyata nikenda tekwate mindo tekwata atongo yasio ekamutebi nenesi omuntu pakokela wina ngone nindu ningone na pengine na vision nyingi yoba ne omwilela imagine I would not complain I would make it better no that's as long as it is lendando mateveke ndio level isisi it is for the good of the people the last statement is a sink and on need wendi museo alama mbengwa positions nekenda meke andunesa na kumewa malenga wena wala mwenendi dasisi yongwa asia take due diligence tiko kila tokiteka kwa asia na kwa niende mukoni yae nondo ni wiki yangu anesai nondo ni qualified ni competent where ni we are teka na wewe tu waandie bau ayakasima maundu make akasevye maundu make nyama si nundu nenete nundu nene kuma baya top undu kwende kinduki to civic education pia no kingi ukelila ni cha thingililo muno kuya ndwa weekenda onando maisa kwa ona maisa one wale suisu ona maisa one wametu ni mahana ona watu nenga nitiyo to aleso nitiyo bitamba na tiyangu tu lakini watiune tiyangu nolo tatu mekino mugo tomboi musonende ya mweso masani mawela adoma mwega mekula ni uko kadi mimi niko kadi je hao Machakos County tutahesabiwa kweli niko kadi tutahesabiwa wangapi niko aingipsho language yako ilame unena nondo wewe waambia pengine internet kuya dedicate na sakana simo sina mindo ni support ndio ikakuya mashinani ando maito mwika wito wosekad kwenye umundindi amekwa sia yeye ngokea ikahiye si anaisi osakad ni value ya ona region ni value nani wenye kusema ni Mount Kenya au hizo kura zao zinatosha utika mira kwa mundu ministry na ndio natosete masa ikenda tekulika ukevya nisamie yekalo andu maitu otete witu tena bando na tena position hiyo ndio maombi yangu tukue kadi kila mmoja wetu sababu kwa kadi tuongele live you wish all the best thank you kila ngakubandita na umengecho asante ndio kwenda hivi na hivi saita tusateleka katika mlongweli tuetikile tuenekebuluke na tukwendea mno next year no come 2027 okay after elections tukama tukwenda ngira mheshimiwa ndio tukwenda kwa sasa pande yake wanapelekwa lakini tuipo yanga hiyo
Amen. Thank you so much. Thank you. Asaisia anamile na mtu ndiamo bya nundu wako sakwa kamemeka amabisa kamutongo TV weru kiso unena ne witu kana welo lebede situ ini tawakalo le mwenye muteti na tihibi anangi mwendo wa samonza ndo ningelele mwingi wa maubonde kwa oyu tibonesa.